odo manye kembari television. Manye John Ablao. Ofane acho mi eje ofane bon. Acho mi Jeffrey Adokwe Tettey. Yo, ofane obasma kwa people saje feel ko kecho yala ne. Ofane mi di ogbena. Be wo funeral planning committee here. Miji assistant secretary. Me no ji coordinator ke han publicity and protocol ke han yala. Well, ofane so far me di arrangement in your fee because wana wala keshi ala de shishi keje juwe keba shimene no me di beja no to ko ninye falo ni bi ninye fee. Yo ke ba je shishin wo manne mi kaji onupa tomo boti manche ni doctor Kpobi Tsuru ni je teno ni ete himeji abo mi ne ke ete shin nuni akejuo han le eye hekrede ni ayonu eye eji la wo awoji nyuma ne hu ke ne hu ate ekome wo chaje me jubilee tote tomo fa kono ko na ayonu ejemi shika abaya atowo oblaya bi hewo juani hoe akuche fe ha oblaya bi enyu na kameti ate fa shiete be atele kukoi ni abaya aba fonue ka keba klana niji ina mawule imami mawe ni abawa twanwo dodomi ejeme ka te kun abakashi abana nue ifale boni abanye ni akeju hanumwe ni atefa atana ba gbile gbeke alo nyomi nonwe ashikpe fio ye ko ekpobiwe niji echema wele ko ekpobiwe ni be mi na twa nglanyuma gbeke mi yen be afan na te mochri awo gbonyue onupa to moneken ka kelemba ma mi akeleba ye po ke diomi ewo abaye diomi ni asafo achemenke wo ye fe nyenye ma mi fe wo ni oni wakale chon dumi keba ya kesa ni mukuba na numu ma mi mbotemu ni akeleti na mawe niji klana enoji ceremony jinye ati chema wele ni ache kucha chemo se be akele ati na jua hale ye inama wele beke mi awole keje na mawe na keleba chema wele kaje chema wele se himeje ba food association ni amefe kusun fio hala keshin chon shiami no ni jina gbe no eja keje je makele ba fun koni anyina fa gbonwe na kele aba bie ne niji palace hinu oyo be gbeke dum mi akele ba bie ne niji nyegbeke ni akele ba fon bie ne bina sho bie ne meni ba sale fe klalo amesa atwu mi fe wo ba me sale ke twonyo mi ni enoji ceremony agbele ni me abakwe wo heni yo ni lebi ne wo man hi enyelo nana adodankwa akufo ado keke boti manche ye jugba ekele nshinshin le jugba da ni ekonwe ekele ya somo ye research ewo na wetu enu ekele tuntun ibaba lebine ne ba himeji ekọ akeshin akenajenyo ekafa ni chon akeshin ke ayata hi ashun menkomese shini mahi nyelo mba efa ekweshi bi ajugba ni ladenche ba e vice president ba dan ni lo onukpa jubilee house ministers ke na no bi jugba na meba bi ene ameba fe ameha bi fe ewo ke ba shi amno ne aba kwe ati himeji ekwe achake numu ehi mambie eba bo nkomo ekun eba ya no ne kan ka shi gbeke ke she heko ye dum mi wo ba fotalo keke wo abacha no wo ena no bi ni baba ekomenji parliamentary leadership of parliament baba ke selected few members of the parliament of Ghana and baba ko ni amehu amba nyu numu enu keje no se abagbele ena no bi tomo diplomatic corps wona wole akeshin consular corps ke diplomatic corps bi ekome baba wo ni amehu amba ko business community bi baba Christian council bi baba Muslim community ena no bi san baba wa kola on ka shigbeke keke gbeke agbene akele agbele na ke han no ni wo chole wekipin aba shipe ahun ka shi jiba chele keke no so ha ni ji ya agbele denche ya bi ene kenklen aba fe somo ni ji fun somo ahale keje mejinyuma ke afe fun somo ataka shi nyuma ke nyu be mi agbene aba akanumu aba ha kusun fe lo numu eye manche ni le no wulo moni wa fe manche yele ke wulo mo kusun fe ahale ka fe no me fe atan agbene ya fe to mo meje tembe mi ne ke bia mi agbene akele ba jepo keje twemi ka kele jepo aba fo china ne ba twemi
ketcho mi agbene aba wole akele ba sha shi ketcho mami koni eshelame esheje ma wajin fi ekekeje no se akele cha no kete manchema fun he niji la Royal Mausoleum e ka agbene anale na agbetu ofane ne keni bi ne fe baya no ni ju for alo ho be bonin to no ba na ke beni min che min chon gbin keno na ba fe gbi fe gbi keno ni aba fe na kanji boni gbeje no to yo ho aba asra san ka fun le so ha ho aba asra san aba fun le so eja ke kwe nyumocha efun enifun we efun le so ha efun ho aba fun le so ha she no ho aba ya na asra san na kwa ke shi bona kele atowe eye na kan no pepepelu kaji agbena eno hogba wo fe wo ba lo we ke ba bie asafoni ola na fe baba bie wo wa fe no wo chola ka shin be kaim ke shida solemu wo ha le bie ni ofane tumo beni yala ne ya no ye bie ne wana ke shi wo blahi e ko blahi wo na sane nu ye ko yo me ake shi gidigidi fio ko ba no ye bie ofa banye ba bla mi fio ahawo de nini ke na ka gidigidi e ba yo nyami yo wonu ko gidigidi fe mo kokra ye bie ne ke je beni wo je ni fe mo ne hihie gidigidi kokra bako be pie no ni obara je kole mokoni ame atashi ne kole amena ko na bata jugba men ko ataje men fi otomu na tamo shi wona ko gidigidi tomu be kolo shishinu moko ya ba ye ko na apele no ko dabi wona ko na kan ko bie ne ofane min nga wo ho ke ba ha wo blaye ko blahi ni baba ke me ni ba smake ame ba fo wo manche ake issue wo yo no komeni police fo e ke man bulo ha wo leji akeshin ke onupa neke ni atun ekusu na ba atole atura atun shin ye tu tra mo mi oblayan bi egbete no ne baji ame alo dade comment mo pump action ke piso na me chola ke nyom mati ma ebulo ke ame sumo na ba na kan loko e wo lebi ne men komemba ni ame hie no kotomo na kan ahe ya medi ni aketi ke ohie po no ohie license hie gbogbo mo de nche hu kokko na abamobo e wo a chola tun ni ji kafugbe na ke tu chofa wo mi shin pump action ke ni bi ne le anu egbe kra na ba use e bi ne won wo bla hie ko bla hie nga ke shin moko ke basabasa fe mo aka fon yin wo fe ye po ke di omi wo bomoden ni wo kwene atogbeja no ni ato wonum ye ble omi ni ke wo fe wo gbena wo ha wo ayeko ba mi di ona gbe sanni ni obasma ka we ka man bi e ga fe am wo ba che gadangme tete ke tete fe agbene Ghana mamu fe woni Dr. Kpobi Tettey Tsuru ni ya ne echuni ye sene no eta sene no echuni afi so nyumu eteke ekomi 31 years ni mo femo yo dasa ke ba chuni njugba ye heshi ba mi wo ba so mo ni mo femo ayi aboa ni wanye woketole e wo won fon ni wonche mo femo akekeje ngena nka shi so ha bo hu obanyoba agbene wonche e na no bi to mo corporate bodies kani bi ake ame mfe ameba meni yo woshipojia no ni amekenu mo aba ye sheja keshin amede ncha ameshiponche ameshin ache jimoni eteshe ya ne enejinu wo keshiwa